Yaşlı şişleri bilen, güneş yüzü bilen halk arasından her vakit türlü şaralarda görünüp, köngülünü göretirgen yakты kişiydi. Onun yardımcılığın men ayrım edesim kile, o benim apam bilen bir yurtta turdu. Bir zaman apa kurban çaldırgan vakıtta yurtı bilen barıp, yardım etişip, anan o itlerini bölüşürge de mine şolay etip yürgen, iskitkiş, köngüllü, keng köngüllü, yardımcıl, ihlas. Mana şunday kişini yoğalttık. Men şanada almadım. Mena şunday hazır etseler biz şok buldum onu işitkeş. Eli koşanına şehir bayramında şunday motor, sikimli yep-yaş malayın bir yaşlık salavatını ko'tarib, hamma şu balaları bilen, ailesi bilen birge bolar idi. Mana endi Alloh Taala Xotinından ailəyə sabırlıq versin, selametlik versin de şu balalarını kişi itip ayakka bastırırga özü yardım etsin. Ay, körüp jete almadı şu zəfər alarının zor bulup ayakka baskanların. Ama mına ne kadar kişi kelgen, ol her kimnin köngülüne motor izler sala bilgen kişi idi. İsen çağında da mına şulay motor etip uzattık, ruhu şad basın, urunu cennette basın ya Rabbim. Ул bütün Qozonda o'zgan bütün мероприятияларда, bütün konsertlarda, bütün şahıslarını mine uzatуда gil qatnaşaydı. Gil anda şuraşadırıq birge. Ул yugurib kelib isenleşeydi, soraşaydı hallerini. Şuna özü bek tinaq kişiydi. Keng көңіллі kişiydi. Mına ne işleysim git? Kinetkine özü de ketip bardı. Atibis seybet edeydi, bağlarını bek yarataydı. Строгий, ничего айтырга тагын. Требовательный, очень. Bütün özüne ham, миңа да, başkalarga da. Но кişiler arasında bek добрый kişiydi. Kişiler bilen şulay aralashты. Соңғы вакытта ул зур концертларда катнашмады, но чакырган жерге барды. Фонд белән благотворительный, в основном благотворительный неләрдә эшләде, потому что хәзер шоу-бизнес заманы, анда үзләренең кешеләре, анда киреп булмый, бер кайда чакыру юк, ул яктан. Аларга рәхмәт, Аллаһның рәхмәте яусын. Шундый благотворительный фондлар булды, и вот шулар белән чыгыш ясады. Элек без филармониядә концертлар ясадык, безнең сольный концертлар булды. Тавышы Илһам абыйныкы шикелле. Илһам абый анарга үзенең рөхсәт бирде. Илһам абый белән шулай. Афия апалар хөрмәт итә, Хәмдүнә апалар хөрмәт итә. Вообще җырчылар арасында хөрмәт итә ирләрне. Үзебезнең филармония җырчылар олы кешеләр, анда ул вакытта элек яшәгәннәр, алар да и соңгы вакытта да шулай. Кешеләр белән бик аралаша иде ул. Дөрес диагноз куймадылар. Икенче без үзебездә белмәдек. Сип, әйтергә ярыймы, белмәм аны әйтергә ярыймы. Дөрес анализ куймады, дөрес не куймадылар. Без икенче диагноз белән карадык, йөрдек, уже соң булгандар инде. Кашан уже дөресен. Уже мен үзем уже ойладым, что, наверное, вот шундай. Cenaze namazın okuyuz, niyetliyiz. Aymanat Kazirat kışkırıp niyetli, amin deyip durursunuz, ben cenazeden okuyayım. Cenazet yakışık şeydi mi? Oruçları olmadı mı? Yok mu? İlahi niyet kıldım. Bu meyilge sene etti. Yöneldim kıbla tarafından duyudum bu imamga halisen lillahi teala. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
bir gayret kişiydi. Bütün kişiye mene şun konuyu bilen şun konuyu bilen her bir kişiye iteydi. Belki ömründe mene. O simyasında o bilmeyen kişilerge de mene şimdi yoktu ne eşit konuyu kişiydi. Bir gayret gibi. Thank you.